Medafuma menda wase se wajepenie se obehwe is the King Television ewusia emra so se me do repair futuo na poso no me de ba na me de bedawo na ene yenua baby ena adwane ato antina na ne sem nyina ede se okohia papa bi a ne die de Emmanuel Boache na ohunu no okasa openo ni se ntino onene ekofie ekobọ kokoko na enu echi no ose ne ye bia papa na ye ni nsem yo keka ntro bi otwitwa na ade ntema afede ne kwando so ne papa no po ebetina biom na ebusia we na nebusia fo kaka che nebusia fo no ma nti ase na wo fo so mo nti ase na nti ase chena ni se nti no numpo enu echi krampo okọ papa no ho ma bem se no mo kwa akoka asemi hu a na papa no ko efa ne phones ma besi na unsanka ne sims kra na de nti obomoda ko MTN office o mo ko block line no emfa ma no nti no hwa ye no na bribi edru de ni ya ye nyan na ye nua be de otutire no okohye nkran na abusuafo nipa ko se ko akotira ne nchen ka che ne se tiwe wa ma na hu na abusuani bia o ma ne ntira ne nchen nti na twa ne twa se or friend awofo ema woni ekasa there's no person sample basis so friend no na awofo ka che ne se baby edu na oso ombra na wamba dia enya de be ya asem papa ne senti no omoshuma ne brama omo be fa no ekoye nto omo be fa no koye no stay na abai wa no o se ompe eye Emmanuel Boache bi no cham o kire mu ko eche no o che se o lecturer ewo pole no dis asem yo nto omo ba ye no eche no be hu se a ni nua ba ye ewo ma na se papa yi boa ni nua ba no sika fam classes no obekwa no papa ya maniska no yewe ma akoda no to mo nim so adwemu fan wo boa akora no se na sister yi enkonko fa phone no enko hwem a messages ahodro chei kroi ebusuanu mu na ba no oduhu se ade a message yi kire se ade akwoso wo papa na mi nua benten na chiri ba mienu o wenya 15 years o no edi sabra no ade akwoso die na che se ade a bibi kwoso mu ntem wo mo twempre mu odzide mu odzin na mu odzin pa ni senti no ompesa sasa bia ba bedu ne chara se mu so bia ba bedu ne che nti wo dwana so antena se omummu ano na afensu no omunyi musuo bia ewo ho bia mfamfiri ne so mfama na busua enumu anante na ade nsemisebi eripuepu no ebisa na wofo kra ho asem de nto mo ye sade we ebusua mama yanko ne yanko hwe ade apotinti a ema abayiwe anaso na wofo abayiwe yanfo empene so ma omunjai empena twe na mum no mo pese omo ware no yanko tie na no de sembi odi tuda na wo mame wo papa se papa no so oponti den o ba fie be hu o mo bo kokoko na wo so mpe no ti se wo mpe no ana na wo pe no me papa mo ka se o mo mame nhwe ni suban ansa se me hwe ni suban na me pa no mo so ti wo hwe suban na wo pe o ma anti ase ama me nti o mo pe ne ma ne be bo kokoko no na me se ade na wo ko wani nye ho wo nana no Kroba. Ena yanti ase na ren o mema wa ufo scanner. Oh no ama me ma me store ba ko na ma me ye pan no adwuma. Enti no ye obisa se adwuma be na ma me ne ye be boa no. Enti me ka se hun se area ho shop bia ni ho a moton kosia wo mti nka kosia na be boa. E ma no shop no mfa bi ma han. Enti me ka jen se o de shop no ma han se be ya ngofo be hun se o de shop na ma han enti no bia be ba se oberenti bi nti o ma me ba kwa oton kosua no wom. Aha. Shop no ka wasa age na ade. Waje ne shop.
ti ukomo enase ena wadwane ma nkomo anche meka ne se obebo kokoko knocking no be ye ni December ti me hwede wa osi twitwa ntro ne de oye ne meka che me maame se o ebia na unse abrante ne akokora ne abaya ade nti na me nim se obeja abade oye ano oye me so me mpe na me ye de me ja ano ukotutu kwatana sore mantu ankotena no so ye bobo okokoko no wi so besa me metena no so me se me nko me mpesa me kwa akotena no ho na wo hwa anka unko yimfa ho anka me ya fa wa wo hwa papa no credit ka unko yimfa ho anka me ya fa ho ti ono so hwa ni yam sese no de no de beto so ena anam hotel ena wo mpantem ena me chese nti suspicion be na no wo de ma ho papa sembe na odi show so ma udwane me de want de odi kan ka che ma me se madwuma na e wo ye fie kwan so nti wo so odu adwuma mu ha ya tu adwuma ni mini ho so no oboa enti sa e ma no ko me madam no ho kra na me madam no kokon se me madam ni na e yese ma me nware no ti de nti na udwane me de ne ntro na no wo twitwa nti na medwane ye so be no twa ya e wo se udwane se do okoka che me ma me se wo hu obi a friend se me wo hotel wa ha me wa ha ebi wo sa me pon adwuma be ba na ogina kwan so twen ma fe na ma pon adwuma there's only freedom ha na me mpesa e hye me so etete me na me ka che ne se sa dia me ti wo papa ne wo ma me pene so se wo nana ene ne ntina so when him dead that way wo papa ne wo nana store ba kunti omo pray so say ene wo nana ntina be hwe me school ba bo mama ko school ba cho de bi wan hwe ti mo mpra na se na wadwane me ne na ntwe mpra na nche ndu wan yi akra na me dwane free dan e worry ne cash pa o mo man shada ndi ni sika sa na udwane koye no eba ne se na ofa wachiri ba unua no wo say me ba yo me ye mabasisi a me se esun adwuma foforo me ne omo ni na nete area baako nti me nwan de ebi wo ha oso okoda ho okopepa da ho ama no da so mesi ni niam ama no sa no me nwan no 15 years esi oni me nwan na da ba ye friend o se enya no me mbisa ne de ye bi papa ne me mbisa papa ne se na esi ba ma bisa me nwan aka no kra che me ne me ma mi na se one na da awo evidence bi of phone so e say o mpna olmai no papa no dem nka papa no sa afa unia 15 years me pa cha me evidence me kinka messages na me go through omo chat na me call ye nti ebi wo ho a o cha akra na high sweetie nti messages no papa no mususu content me high sweetie me cha akra na send ntare ma no se onchia ka na wa send scan na ma no se wonchia nti ebi so wo ho a me last month na me hwe se bibi wo ne akra ne ntem ana ase bibi anim eti message a me hu ye no na che se bibi wo ne akra ne ntem se ne ma akra ne se aka ne 2 weeks obeko school nti o se o mo have more sex and san wako e ka che akra ne se o play no bedroom roster and ne tofe so ye ne de alewa the tough year de papa na catch akora 15 years me pa try some messages we dey tell mama me pa try me mama woni ma kenkan nti no me de try me kenkan ya me ka kire no me kan bibie won bia kire no nti na me hwe so obetu ana ma obia ba me so me hwe won tu ana ma obia me mpese echi na bi no ebe ba be ha me ni me nwia no eno nti na madwa ato am wa fa papa na busa no papa ne de mi mbisa no sisi ana ye friend ni bisa no ha wo se enya no kore sasa one akora na ye bibi ehwe se ne chat ni so ba ha wadwane uni aban bedu ha wadwane ah obedu ha wadwane mo me friend telephone so ma me friend a enko wa block me number no uni aban me nua ba me de number te ye no fese ana no nim se papa na otwempra onim enti me hu ni se akora no kwa fo de papa ne ye dey aso nyanta de afefedie yo afefedie sa akora 15 years papa timi no daka se o tofe eye ne de ensamu sisi papa 15 years akwara ntino na papa panimu yi na woni ne ya etwe obi one wo sister atwepe
Hey, my when yo, my should be ye. Na we no etino, antenna messages be on my in fact. His sister, a boy, a yen day to baby or set of a horn no, a horn as some no, ejina. Ni sento no odi efutu obi ana say kasache bi edi maaye owofuo no empo no yensan tumi anka won de na so moma yenko tie messages no we de okan ankasa atina ma eye osofo e kan ye teacheni teachedi a okan teachedi messages wakaye na messages no emu ode ebusia ma yenko tie messages ni bibra awofo parenting so store open store but the store best say wo ba na da chi a also wo ba de ne ti kwaje ana I say in fact I enjoy your sex power. In fact I enjoy your sex power, and I say your toffee is very sweet. I can sleep a lot of late. Are you not enjoying mine? I can sleep a lot of late. Are you not enjoying mine? Papa, the way try, you know, if you don't know. Yes. Yes, more. Me be frɛ wo mame sɛ anyem bia parenting say na yeye no ana wo sɛ awofo wo sɛ yebɔ ye ma ho ban na ye twi won si kwan trene so bra wo mo kra ma ne kwan hwe sɛ wo 15-year-old child ene wo so nya vese I show me 23 years na obi de store adade wa me se fa papa na to so ma me first ngodi ka na papa na kasa me pese me hu de ntia ne mpra ne ewrei senso abayiwa ya antena me ni hobby mu so worry ya de adjust wonwe babro 1 year wakwa no wani dansa busumi nsia kwa worry adenti na wo say basa sa bia kwa wani nye ho ye hyew say chinchina achen kokofa 6 months kwa worry adenti na wo so yesa na munyina mote patamukro sa ne ya abataye fa wo mame number mame papa say me say man oboache me ba sha man oboache a ye lecturer e opole ni pao cause the enti amani abere no the amede ne ba no so na chi ba yo ba e bi ebedu ba bi nso we no beko school no maka se wono na enkoya de e bi so na akọ no nso so me so me mpese sasa bia bedi machi enu nti na mede na se no krempo kra wo se yeyi muso no free wontumi mfa nuanom emienu mo fa papa ne line into my mamre bia wo bia na sa wo for no ebusia yenyina ya kwa akohwe ya kwa kutie the normal content wo messages ni mu nyina bi no yetie bi we just say SSFo ya me kura we de me gidi se onye dresses o ana se wa na nya ewe form 1 enkwala bi mu wa kukudro they have chest medicine seriously o we say no dear ya ne say we on na je no moja fra no wadi no papa itina adwene e wo fia na papa panimu abaye be o cha no betumi kra mpa ye ne nana na wo ababa wa 23 years na wo ko fo obi a lecturer e wo pole a wo betumi wa wo hwe age na wo betumi aye wo papa aseso wo se me na akwa na awofu chese awofu ehye nkoda kutupa
awofu ehye nkoda kutupa na dia akoda be bia no chese ye man no because wa ba be bokoko kontina ndie wuchu mutan me store wo kwaje mawo sefato nkusua na de na wo pia wo banetiko wo manetiko na hwede 15 years akoda wo dru he under age nse kasa papa kwa ye chiru kura ye dise ye chiru because wakwa we defile akra no e fa wo sakra ne kora bone a wonim so won ni nua ba atwe ai ma wo moja wo de wo nua panin pe na wo pe wa wi abobodo mpenum no empo krampo na empo krampo se ansham amu relationship krampo anche krampo na still krampo wa no nada some some bonds bia or ma creative within because of when and that no mushia you know na wa kwada resoa tese we say crampo when ya sugar that say no wo abrate wo na se uniska wo fa ya wi o jo wo beja wo no wo beja wan kasa ana te cheiso ni mo zensa ochuri power akure hima cheze kurakotoa adam penifo nua penifo kura apono na wo de oso kwa akore anya wo sesu dompe wo sesu nam na wo kwa akofero onu abakwara ntumi atako tase me ne chese awofo no krampo na omo krampo ehye meso na mu fuaso obey be hu ye chikra wo mami wakacho esasa huni makikezi wakacho yes still cry you not make any attempt say mu baby sakwa na se ye de akra ni drew hono ma hwem waira oti dereke me ya call dia ma hwem wejane so nya akwara bone na asema yake se onim se anya no kra adenti na omba na o mekasa asema anya no kra na mom no dwane ye emu pade nsemu sisi o nsem ne de bi sisi ankasa ebusua na so no eya moma ye hwe ni ye ebatetere ye tetero ye tetere akwakobo akunto o ye tetene sa tra kekesa o ekasa na akwakobo maye meduma wiese no ano no obua senia wutete wo babie kwa ya o chen so onfa so bia o fa so bia se papa zabonyo akwakobo akunta hono ye behun se ebe ma an chese o mo akwapa no kwafo wedi kakra mu no kre ana se be ka se wo a wetumi afa wo nyansa na se wo talent anya bibi ntino ne ye be gidi aka ni nyina efiri nsem ama ya to atwe ni baby yes se ye maba ne mu ye ma no omu kwati bia bi mu na se ye hwe omu sa keke ni etumi nka bibi anfa ho na wo fo na ye no na enu ene ne sai na say and I say I friend say such as for every year wa hwe in perform mama in some omotina abefotenta so eka awofo engineer yo awarefo engineer yo mama fo no nyina ye ema ye nuanom mampe omunuanom mampe fo mu nyina ye all because say omeje omutini nti omu ba no omu be bo muti akese ne mu ozen na okohio bi kunu na so ka chese aboaiwa ohia me fe jiskei on de oso obeji o wo se won de wo beje nti ene na munyina ye ebia na akodai aye unwie ss mpo mo ma wi ss krampo ye krampo ya hwe so wa fa ukunu anasa on plan hye mu anlock na so hye dem ankwan na so pie dia na mansa nchemfa womu bediom sike nyina omba krampo enam kase krampo wo a one ne te a one na ebre krampo unya bi nwe awofo no de yeka no se atete yama na e make sure se atete mo kwan pa no so atete mo nyame so kwan so mo nyame na mo friend no mo friend say mutumi pin so e ma sa asem anyina esi ahwe ya dachi atemu eno ena osi ye di ani siso enti sadia
you will find wanting on the day of judgment. Ebusua, me de mo besi anum say, my fast asem wenye futu fa my hu. Na face no ma adwuntwe fa video en so comment section ase. Like share na subscribe fa mam na bibia ntumi enya kama. Obi ke twa brata bi okwaja ni me din na person ma do I repair futu na person e de ebeda ma men crowd asem na mesanso no ebedi ehia biom. Me da wa say oje ebre e de hwe me. Thank you.